iFM. Music and News. Idol Bernard Ver. iFM News. iFM News. iFM News. Alright, tuloy-tuloy di programa tayo iFM News mga idol. Hindi man pa lang apo iti lotto result kanigiti agondaway. Babae pa lang kini Idol CNT. Ayan, mangi padanong kada kayo iti resulta di lotto kadigitoy nga gondaway mga idol. Inte man naman. Babae kini Idol Sianti, iti lotto results. iFM News. iFM News. iFM News. Lotto results. Idol Sianti kami. Magandang bigat. Idol Bernard, dito iti PCSO Lotto result tayo. Manipod iti March 16, 2025, Sunday. Draw, 9 p.m. iti Rabii. And the winning combinations para iti Ultra Lotto 658. Number 47, number 53, number 50, number 52, number 49, and number 22. Jackpot prize of 160,056,337.20 centavos. Awan na ngatiw. Para may diti Super Lotto 649, winning combinations are number 28, number 7, number 35, number 5, number 31, and number 16. Jackpot prize of 29,253,368.40. Awan tinangatiw. Idol Bernard, get that met para iti PCSO STL iti March 16 draw. First draw 21-31, 28-34, second draw ken third draw 228. At ang arod, Idol Bernard para iti PCSO Lotto result tayo March 16, 2025, Sunday 9 p.m. evening draw 658 ken 649 ken para pa iti PCSO STL siyak ni Idol Shanti Papi Tatak Armet. iFM News. iFM News. Maraming salamat, Shanti Papi. Lotto.